2017 inyang mika ordinansa yung lokal kapanibalan ng Siyudad Angeles ang magtataging Kapampangan bilang karelang opisyal na salita. Apinining Ordinance Number 424. 2021 naman, inyang inamuyot ng Mayor Carmelo Lazatining SP apatigikan ng implementasyon na ni mesabing ordinansa. Kaugnay na niti, liklok ng Lazati ni Mike Pangilinan ng timpamuntok na ng Kapampangan Language Office o Siduan ning Amano Siswan. Kapamilitan ng mesabing appointment, asa ang misulong kanong Kapampangan language, culture, ampong heritage. Kaya kami tutukan ngayon, itang balik mila rin kaya kaming lessons king Kapampangan. Detang MUA panigaralan king eskwela, lessons king Kapampangan language, culture, ampong history. Lalo na king, antimo king linguistics, itang resa-resa na nga manong siswan na nung bakit makanyan niya, Reta, balik mila reta kaya kaming weekly lectures. At the same time po, tang mag-train kong researcher siguro. Uling ilang kailangan king Kapampangan. Tang makanan mag-document, mag-field work. At tatandaan ng mito ng operasyon na ng opisina anyang COVID-19 pandemic. At kim pa magbalik na nini, nasa Ekonomika Networking pilatan dalimialiwa pang advocates at experts. Samantala, agpangkang pangilinan kanita pa man, komplikado na yung language situation king Angeles City. Pauli ning samot-samot nila, ring manok nangan keti. Rampant itang suppression na nga mano king kareng eskwela, lalo na kareng private schools ating Angeles sa pakyang private schools. So, in fact, atin pa pin eskwela na dineclare day, mother tongue day, man Kapampangan. Banta mo tuki kaya tang ordinance, tang makanta. So, ito yung mga kalungkot na situation kaya ti Angeles, yung language situation. Tang, yung mga katula, as nang karakal dayo, malugod paking Kapampangan, bisang mabiyasang Kapampangan, kabang deng mismong Kapampangan, pikarine day pang Kapampangan do. At ito brinturong Kapampangan deng anak do. Karin namang aliwa pang lokal na kapanibalan king labod Kapampangan na bisang gawang ordinansa o batas, kalupa ning gewa na ning Siyudad Angeles, makasadyaya kanong mida kay saop ing Siduan ning Amanong Siswan. May paliharing lingad king kaya kayong kaisipan na ing Kapampangan under threat ya. Na ing Kapampangan maging aluya, ing Kapampangan madadakurak ya, ing Kapampangan mapipinpin ya, matatapos ya. Ngayon ing pagisabi kong mayap, nung atsuka king posisyon, amalyari may ipanluwalo ing Kapampangan, o tiyak mo, gawang batas para gawan tayo. At makasadya kaya pong sumawap, kaya ni kaya kaming opisina, ang kimpa mag-draft na nitang batas ito. Liana Canilaw, CLTV 36 News.